Għat-tieni sena konsekuttiva, grupp ta' veterani mir-Renju Unit ġew Malta biex jieħdu sehem f'xogħol volontarju fil-Forti dell-Imara f'Marsaxlok b'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta u l-Forzi Armati ta' Malta. Din il-kontribuzzjoni tifforma parti mill-inizjattiva ta' Ala Barre li hija organizzazzjoni tal-karità madwar l-Ingilterra u Wales li toffri appoġġ lil nies bla saqaf fuq rashom, veterani, żgħażagħ, individwi għaddejjin minn problemi ta' saħħa mentali u nies b'diżabilità fit-tagħlim. Ix-xogħol li qed jagħmlu Ala Barre jgħinna ħafna fil-preservazzjoni tal-Forti dell-Imara. Fil-fortizza taw ħafna elementi oriġinali li għal żmien twil kienu abbandonati u flimkien mal-proġetti maġġuri li tagħmel Heritage Malta permezz ta' inizjattivi bħal Ala Barre nkunu nistgħu naqbdu proġetti daqsxejn fuq skala iżgħar li però xorta waħda huma importanti li jgħinuna nkomplu nġibu il-Forti dell-Imara lura lejn il-glorja tagħha. Fil-fatt grazzi għalihom nistgħu ngħidu li ħafna minn dawn l-elementi oriġinali issa huma trattati u nħarsu l-qudiem biex ikonna iktar kollaborazzjoni magħhom. Sissa ffukajna ħafna fuq elementi pereżempju ta' ħadit oriġinali illi jew fil-fortizza kif ukoll dis-sena qed niffukaw fuq elementi ta' aperturi u injam li jmur lura ħafna minnu għall-ewwel era ta' din il-fortizza storika. Kif jixed l-isem ta' din l-inizjattiva Heritage That Heals, dawn il-proġetti ta' konservazzjoni tal-patrimonju iservu mhux biss biex jiġi preservat is-sit, imma wkoll biex dawk involuti iħossu ċertu sodisfazzjon li jrawwem mill-ġdid fihom sens ta' skop, identità u fiduċja fihom infushom. We're just incredibly pleased to be back in Malta and especially pleased to be back at the fort. It was lovely to see the work we did last year. And this year we've brought even more people to do. Hopefully by the end of this week we'll see a big difference to the inside of the fort. What we're already finding is that the volunteers that we've brought are already getting a huge amount from the experience. The 10 veterans that we've brought all bringing different skills with them and helping each other out, so that's been exciting. But more than anything else, to work in this place makes us feel very, very blessed. And we've been so warmly received again by the people of Malta, so we're thankful to be here and hopefully we can come again next year. It's great to be here at Fort Dell-Imara to see the work that Ala Barre are doing here with a team of volunteers from the UK and some students from Bangor University who are here helping to renovate the fort. And also the students are helping to document some of the history of the fort itself as well. So it's a great example of the cultural links that we see between the UK and Malta, which are based in history but continue to this day.